Tuloy yung pelang ti ag manay yung hanukwa. Tuloy mila ta sir, so ti pagsapola mi dadong mo sir. So kabayag mo nga ag manay yung TG. 20 years sir. So may tulong na dahil kanya yung pagsapula. Ay dakla sir, ta panggap ti pamilya, kundi may gatang ti agserbi, taltalon. Sabi na sir, pagsayatan na sir. So ada na pagbasa ng anak mo sir. Ay, awan pa sir. Madama ka pala pabasa sir. Awan pa anak ko sir, ta yakpa nakaka sir. So pag serbiyan ng ardagit ti pagsapulam sir Para pamilya sir, kung nagtaltalon ako sir, kaya mapan amin ti taltalon, kada sabi ti pamilya sir, balay ka sir. So ano't biyahe tayo sir? Lawag batak pawi sir. Inal daw kayo sir. Awan sir. So manam na mga diti panagnato iti gasolina kada diesel sir ana iti agbaling epekto na kanya dito. Ay dakla sir, at makurangan digiti masapolam mi sir, na makumula amin kayo ti masapolam mi sir, basta sumur ka na kami sir. Iji pa nagtaltalo niyo sir, gulo ko sir kay makina. Wan sir. So maapektaran tayo ng Wana sir, ta sa pangalan mi ti gatang mi ti crudo sir, kaya masapolam mi sir. Iti agdama sir mano ti plete. Ti paway sir ka regular ka 40. Ti estudyante mi sir ti batak lawag 25. So dito nga ngin matuwanan sir, maparwaryo pa ilaing dito anayo. Wala dapat masapulan nyo. At dapat lapasin mo sir, yung dakal ti apekto na lata sir. So nagtultuloy dito sir. Ay, baka awanin sir, baka awantot dumukot ka na kami sir, nung umano ti 9 pesos kada ako. Sir, kat marigat mo sir, at lalo kat basin mo ti biyahe mo sir. Kasi kung nada sir, aging ganat 9 pesos ti possibility na ingatuan ti anak. Kasunod nung sir, ano plano yun? Ituloy yung pelang ti ag manay yung hanukwa. Tuloy mo lang ta sir, so ti pagsapola mi dadong mo sir. Narigat mo na wala pamastra kami sir. Well sir, kaano nga na uding ang imato ti pamasahe sir? Mga kwan sir, no, kaano, nabayag basitin sir. Bayagin. So nung umato sir, palagkunayo, dapat na ingato ba ti plete? Aywan na sir, tapno may abort mo lang kumala basit sir. Last question sir, ano ka tagbaling epekto namit kadag ito'y pasahero sir, kaya panagkunayo at kaya tanto pa'y taglugan? At dalat na siguro apekto na kanakuha na sir, at siyempre ngumatumot di plete, dahil bumasit di naganan di allowance na makurangan sir. Bakalat apekto na sir, di tagluglugan sir. Para sir, data ti jaabo sir nga kasi digdigi kami, buy-buya mi digiti YouTube pa daw sir, imso madamdamag ko sir. Baring mga sinapo sir, ta kuami lang kasi dadya anak ko pa sir, di Dubai. So anja pa yung makain to sir, ta dadya anak ko sir, hintay karakak. Kumusta da nga rin sir? Kasi na po sir, alaki sangga tawag namin ni mama na alaki ay hanggang pampanik Okay damit sir. Tilang mauding nga damagi kon sir. Nagtultuloy dito pa naggato ti ano sir, dagito yung paggasyo. Ituloy yung pailaing tagpasada when isardeng yung pailaing nukwa. talagi para kanya sir kaya itultuli ko lang na tanap yami lang nga pagalami ti ko sir ta isa bali nga pagsapula ko nung dito yung driver sir umi naman na maayami nga pagsapula ko nung dito yung driver sir sulang